Sebelum nonton videonya, coba subscribe ya teman-teman. Tekan tombol subscribe dan loncengnya gratis ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di Davi dan Ryan Studio. Hari ini teman-teman, Davi sama Ryan lagi di alun-alun Depok nih. Davi sama Ryan mau main puter-puteran nih teman-teman. Lihat yuk. Tuh, Ryan sama Davi lagi naik puter-puteran nih teman, seru banget loh. Tuh, tapi Ryan gak pusing ya teman-teman. Wah, enak banget deh nih, kayak naik odong-odong jadinya. Hehe. Wah, tapi kayaknya ada api mulai ketakutan tuh teman-teman. Payah ya, ada api ya, takut naik puter-puteran. Abis pulang naik puter-puteran, Ryan mampir ke Indomaret nih teman-teman. Ketemu ondel-ondel deh. Wah, lucu banget ya ondel-ondelnya. Udah kereta lagi. Ondelnya deket kereta nih teman-teman. Kita jadi bisa ngeliat kereta lewat nih. Kita tungguin ya keretanya juga ya. Ondel-ondelnya dekat stasiun kereta. Ada kereta Thomas, ada kereta Thomas, ada kereta Thomas. Wah, teman-teman kata ondel-ondel ada kereta Thomas. Emang bener ya kereta Thomas teman-teman? Kita lihat lagi yuk. Kali aja ada lagi nih kereta Thomasnya. Wah, bener tuh kereta Thomasnya teman-teman. Wah, kereta Thomas lewat sini ya. Oh, keretanya nih, A. Wah, keretanya mau ada lagi tuh teman-teman yang lewat. Kita lihat lagi yuk. Kereta apa yang datang ya? Kereta Thomas atau kereta yang biasa nih teman-teman yang lewat? Wah, kereta biasa nih teman-teman lewat tuh. Keretanya panjang banget ya. Kereta api Indonesia nih teman-teman. Ada dua, A. Dan ngapain tuh teman-teman? Dia pegang tangan ondel-ondel. Aduh, duduh. Aduh, duduh. Aduh, duduh. Aduh, duduh. Teman-teman, ondel-ondelnya marah, tangannya nggak mau dipegang tuh. Haha. Nanti dia mau ondel-ondel. Banget nih teman-teman, megang tangan ondel-ondel. Davi aja mau coba. Dielus-elus ya, mau ondel-ondel ya. Wah, Ryan ini ketagihan nih teman-teman, dielus ondel-ondel. Wah, lucu banget deh ondel-ondelnya. Ryan gak mau diajak pulang nih teman-teman, dia mau tetap di sini. Aduh, gimana ya? Aku nggak mau pulang, aku mau lihat ondel-ondel. Ryan masih main nih teman-teman sama ondel-ondelnya. Dia udah gak mau pulang. Kita tunggu aja ya teman-teman, dia main sama ondel-ondelnya. Soalnya ondel-ondelnya cantik nih teman-teman. Ryan jadi betah di sini ya, Ryan ya.
bosen nih Ryannya teman-teman. Ryan pulang dulu ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.